Mai kuwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel patron rei na la me thon riu dare. Asai August tarik chui na kanai kum singnai na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal August tarik chui na khat. Nap saman kung kuba may rui may kuwai khang kung may ariu pa may tikwag nu khang Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution Government of Manipur rui District kuwai khang nap sam kamang huang na Mobile Sale of Open Market Sales Scheme Domestic that kai khang plan subam the tuna August tarik chui na khat Thursday khau ti thai kan the mi tong initiative bang khau nap sam high fixed quantity Rutna Churuk District khang tipni mi tai Assembly Constituency akhat khau first phase khau Quintal ringu tuang rate khau tipat ni tuna ti thai kan ne nap sam tuang base rate high dangka chingnai phaithum ringu per quintal inclusive of loading or unloading charges of rupees 100 puni district wai remi tong nap sam hai dangka pungu per kilo khang zwan ni nai mi hai gari phungkalu mai khani handling expenses khangi tuna sai infal khau intaw nap sam kg khau dangka ringu na pung khang zwan ba me mi tong initiative hai inthui na ching khani insang district wai khau tan pat ngam khang arrangement hai sulau bam the tuna cham the ri thi thai kane valley district khang renap sam hai kef and pd godam sangai prau khau credit khang gwangla nu puni kumna kai khon akhadrui gai ngan nap sam kg pungu hai Aadhaar card lian na lanupni mitong nap sam jot mitong registered hai maintain sulana kef and pd khang inse laudani nai tuna ti thai kani hill district khang rui nap sam hai kef and pd department hamme thai fci godam khore dangka chingnai phainai ringu par quintal tong rate khau phungnupni Aadhaar verification sulana kai khun akhadrui gai ngan kg pungu lanupni tuna ti thai kani directorate rate district collectors khani dso goi khau kagan chana step goi hai sinthau lo khang chang hoi kani gumna mi tung initiative ai inthui na tat kai ngam khang local cham khau pat khang ni ti thai kani infal august tarik chui na khat tribal youth council manipur general headquarters rate state government Kabukat ultimatum tinap Manipur State Commission for Scheduled Tribes tuang chairperson nomination hamit hai appointment public notification tipat khang ti thai kan the TYCM tuang statement khautai August tarik rut na chikyu kum singnai na chui na pung khauroi September tarik chui kum singnai na chui na pung ngalung khau state government roi MSCST chairperson nomination or appointment tuang public notification tipat ni nai tuna ti thai kani state government re ultimatum tong kagan lungkhau MSCST chairperson kada lo magi thai TYCM GHQ re ka zinai me action tat kai pani tuna ti thai kani TYCM GHQ tong lading hai Central Executive Council meeting August tarik rut na chakyu kum singnai na chui na pung nung tat kai kan me khau la lo kan tong nge TYCM thailai na MSCST chairperson tingkum kathum tuang tenure da July tarik rut na padai kum singnai na chui na pung khotai loi kan tuang the kum na chairperson ma pa mi highway commission kathan inthui na tan pat ngam mak na bam the kum na Manipur tun tribal communities khang service inthui na tilaw ngam mak na bam the tu na sai MSCST hai Manipur tun tribal communities khang sunatu pai na inthok mai institution suna bam chongi tu na sakane Infal August tarik chui na khat Security Forces ri Manipur jong kabam azu khoroi ben sulau mai num mai active gather ta chata August tarik ru na chikyu le chui khau nim kan mai num mai nun tai KYKL KCP RPF/PLA khani prepack active gathers nune kaniu goi da insang ton district khani Thaubal region khau sian demand suna ka khata ba mai khau nim gai kan chonge Infal August tarik chui na khat Director General of Assam Rifle Lieutenant General Bikas Lekhera ri Manipur khau kapang thangrui kadai sna Myanmar thangrui alat mithia khau mansai chingrik dai na kanai inbu Manipur khau got kane tuna sakan mai latbam cha Kuki Jo Council khani Kuki Organization for Human Rights Trust ritan na nuni mak mai indau kante KJC khani cohort tong statement khotai DGAR comments dai mansai goi ta sailat mai latbam de khani Manipur tong latlu naiba milung khau latlu tipat inbu nu mai latbam me tuna sagane Kuki Jo Council re political leader kadai suna former Chief Minister N Biren Singh re DGAR's remark ti hai duan kalai lana illegal immigrants khang ti ingot labame Myanmar thang re Manipur good kai kan mainun tai Myanmar's ethnic turmoil zang re good kai kan twangi mi ta illegal entrance rap mage Myanmar thang re good mainun ta illegal immigrants khang chaklaw na Kuki Jo mainun ta lung ti pom khang subam lana chu tu na Kuki Jo Council re sakane Infal August tarik chui na khat Governor in Council Manipur re State Police khang ration money allowance sai dangka chingnai khore dangka chingnai phai pung per head per month in bu kudat khang nu laukan the kaganting sang na pending sulaw mai demand tai August tarik chui na khat khau nu na laukan tongi Manipur Police ration allowance ka than hai September tarik khat kum singnai ni chui na pung khoroi ti ka haup ni the tu na ti thai kane mi tong revised allowance hai Manipur
Police Unit Personnel, India Reserve Battalion, Civil Police, Manipur Police Telecommunication Organization, Central Motor Transport Workshop, Khani Village Defense Force Kwai Khangi tuna government on statement riti thai kani official tong cham thelai na mi tong lading lakan metai police personnel nun roi Manipur khau ladu patbang mai lung khau kaniu tong duties in thuina tan patbang mai khau hai kaniu lungning ti thau lo mai suna ti khangnu lau tongi tuna sa kani Infal August tarik china khat Manipur Governor Ajay Kumar Vala roi August tarik china khat nung sa indaw kan may kaw state government tong call high relief came goy in bank na latlu reri pagtat kan may nunda asay kumlung kaw kaniu kailing hamit high government ri kasiam law may temporary kai ko pilong may high te governor ri August rik chui na khat nung IDP's representative nun le meeting kan may kaw December kum singai na chui na pung ngalung kaw kaniu kailing hamit high government constructed temporary housing khauti lung puni tuna lumnu mai latbam kalwai na sadat kanthe president's rule bang khawbam mai Manipur state administration rui December khaw relief camp goi shutdown sungam khang target launa ba me governor ta Infal Rajbhavan khaw IDP's representative rui ariu kan me khautai IDP's rui kaniu tongkung mai goi ja governor khaw ra launa ka phen insam kane ke nai me cham ti thai pat mai Inter-Church Badminton Tournament Ecclesia Open 3.0 High August tarik chui na chanai khore tarik chui na chekyu kum singai na chui na pung lung khau tat kai pani mi putong mong High Baptist Youth Society UBC na lang lau tonge kabamroi Badminton Stadium Apollo Ground Tamenglong khau tat kai pani categories dai ntu me khangni ingan me khangni tingkum thailai na ni nai na ba me kani registration high single khang dangka phaithum ringu double khang dangka phaichru Last date of registration roi August tarik chui na kathum kum singnei na chui na pung khau salau nu wei Tamenglong ting nai lon pukpha bu tarik chui na kanai kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye pukpha bu tarik chui na kathum kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye singbang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the